Mu makuru y'ubuzima twababwiye ko abaturage bo mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro bavuga ko hari bagenzi babo badohotse ku ngamba zo kwirinda COVID-19 bitewe nuko bumvise ko habonetse urukingo. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zivuga ko urukingo rushobora kugera mu Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ku mwaka utaha. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, avuga ko urukingo rutagomba gukuraho ingamba zisanzwe zo kwirinda. Iyi nkuru twetegure na Pascal Habineza. Bamwe mu batuye mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro na bamwe mu bari mu isoko rya Kabuga baratangaza ko badasobanukiwe iby'urukingo rwa COVID-19, ni mu gihe hari abavuga ko kuva rwatangazwa hari abahise batangira kudohoka ku mabwiriza bibwira ko icyorezo kigiye kurangira. Abasobanukiwe iby'inkingo bo bemeza ko ruzabafasha mu guhashya icyorezo, ariko ngo mu gihe rutaragera mu Rwanda bakaba bakomeje kubahiriza amabwiriza bahabwa n'inzego z'ubuzima. Sinzi ukuntu muri make nabasha kubisobanura, ariko ni imyumvire mike yo kugira ngo banegirije igikorwa baba bagenewe gukorwa leta iba yarashyizeho ku ngamba iba yarafashe. Kuva rwatangazwa arabagiye batangira kujya nyine batubahiriza inshingano nk'uko byahoze, baramo bagiye babikora, bagabanya kwambara agapfukamunwa, bagabanyije koga mu ntoki. Bona biterwa nuko wenda baba baratangaje ko urukingo ruhari, bakavuga bati n'ubundi ya ndwara urukingo rwarabonetse, ntago igikanganye nyine. Rero ukuntu mbyumva nuko mbibona nuko numva ngo ni ugukubahiriza amabwiriza, kwambara agapfukamunwa neza, ugakaraba intoki, cyangwa ugakoresha umuti wabigenewe nyine uriya handi sanitayiza. Naho iby'urukingo byo ntabwo urukingo mbizi niba rwarabonetse cyangwa rutaraboneka. Utabibahiriza nuko ataramenya ikibi cyayo, ndetse abazi ikibi cyayo kubibahiriza. Urukingo tubundi urukingo wakizera imiti uko wirinda ntabwo wakiriza umwana no kumumenya. Nubwo bavuga ngo urukingo rwarabonetse ariko ntabwo rwagira inaha, kandi bavuga ko bizafata n'igihe kugira ngo ruhagere. Rero ni ukumubwira kakambara neza nyine nk'uko byahoze, nta mpamvu yo kugira ngo nuko urukingo rwaje ngareke kwambara agapfukamunwa cyangwa koga mu ntoki. Mu kiganiro yagiranye na RBA, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije avuga ko urukingo rwa COVID-19 ruzagezwa mu Rwanda mu mpera za Werurwe umwaka utaha, bishyira mu kwezi kwa Mata. Ku bijyanye n'imibare y'ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 ikomeje kwiyongera, Dr. Daniel Ngamije avuga ko biterwa n'imyumvire idasobanutse ya bamwe biha kudohoka ku mabwiriza bahabwa n'inzego z'ubuzima. Habayeho kudohoka mu kuzuza amabwiriza yo kwirinda COVID. Abantu badohoka kubera impamvu zitandukanye, ariko harimo kwihimbira ubutumwa tutabahaye nk'inzego z'ubuzima ko COVID yacitse intege, kubera yuko babonye serivisi zimwe na zimwe zifungurwa, amashuri arafungurwa, abantu bemererwa kujya muri za bisi, ariko abenshi babifashe nk'aho COVID twabashije kumenya ibyayo, tugiye gutegereza urukingo twitonze, ubuzima bukomeje, abantu bakongera gusubira mu buzima bwa kera. Ugasanga rero iyo myumvire idasobanutse ituganishije ku kibazo cy'imibare myinshi turi kubona mu baturage. Usabwe bwacu bw'inkingo twamaze kubwohereza nk'uko bari baduhaye itariki ntarengwa, twarayubahirije. Itariki kuyivuga ni ukugereranya, ushyize hamwe byose, kuzikora, kuzitunda uzivana i Buraya, muri Amerika, n'ibikoresho byo kuzitera, inshinge n'ibindi bijyanye na ibyo byose, ni ibintu bidashobora kurangira ngo uvuge ngo urukingo rurabona mu kwa mbere. Ahangaha ntabwo byashoboka. Kwa gatatu gushira ukwa kane naho ngaho twashakira. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus akaba umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS avuga ko urukingo rwonyine rutashya icyorezo, ahubwo rukaba rwakunganira ibindi bikoresho bisanzwe byifashishwa no kutadohoka ku mabwiriza asanzwe. We knew that a vaccine would be essential for bringing the pandemic under control. Twibwiraga ko urukingo rwaba ingenzi mu guhashya icyorezo, ari nayo mpamvu umuryango w'abibumbye usabwe kwihutisha ibikorwa, ariko ni ngombwa gushimangira ko urukingo ruzuzuza ibindi bikoresho dufite bitabisimbuye. Urukingo rwonyine ruzarangiza icyorezo. Dukeneye gukomeza ubugenzuzi, abantu bagapimwa, gushyirwa mu kato no kwitabwaho. Abahuye n'abanduye bazakomeza gupimwa no gushyirwa mu kato. Abaturage bazakenera kubana. Buri muntu ubwe ku giti cye akwiye kwitonda kubera ko tugifite urugendo rurerure. We still have a long road to travel. Kuva icyorezo cya COVID-19 cyakwaduka mu isi gihere mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa, kampani zisaga 20 zikora imiti zihutiye gukora inkingo.
kuri ubu hakaba hari zemejwe zanatangiye gukoreshwa. Nubwo bimeze bitya, harabumvise ko inkingo zatangiye kuboneka bagahita badahoka ku buryo bwabafashaga kwirinda iki cyorezo, none ubwandu bukaba bukomeje kwiyongera ari nako bamwe babura ubuzima bwabo. Pascal Habineza, Radio Maria Rwanda, mu murenge wa Masaka, mu karere ka Kicukiro. Amushimiye cyane Pascal Habineza. Tugejeje ku musozo w'amakuru ingenzi yaranze iki cyumweru. Shimiye itsinda rigari ry'abanyamakuru bagize uruhare muri iki cyumweru dushoje, nawe mwese mbashimira uburyo mudahwema kuba hafi ya Radio Maria Rwanda munayitera inkunga uko mushoboye. Na Vestine Mukaryumugabe mbifurije gukomeza kugira Noheri nziza, muzagire kandi intangiriro nziza z'icyumweru. Muramukeho. Amakuru y'ingenzi yaranze icyumweru kuri Radio Maria Rwanda. Ni buri cyumweru isaa 8:30 z'umugoroba. Mu makuru y'ubuzima twababwiye ko abaturage bo mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro bavuga ko hari bagenzi babo badohotse ku ngamba zo kwirinda COVID-19 bitewe nuko bumvise ko habonetse urukingo. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zivuga ko urukingo rushobora kugera mu Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ku mwaka utaha. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, avuga ko urukingo rutagomba kuraho ingamba zisanzwe zo kwirinda. Iyi nkuru twetegure na Pascal Habineza. Bamwe mu batuye mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro na bamwe mu bari mu isoko rya Kabuga baratangaza ko badasobanukiwe iby'urukingo rwa COVID-19, ni mu gihe hari abavuga ko kuva rwatangazwa hari abahise batangira kudohoka ku mabwiriza bibwira ko icyorezo kigiye kurangira. Abasobanukiwe iby'inkingo bo bemeza ko ruzabafasha mu guhashya icyorezo, ariko ngo mu gihe rutaragera mu Rwanda bakaba bakomeje kubahiriza amabwiriza bahabwa n'inzego z'ubuzima. Sinzi ukuntu muri make nabasha kubisobanura, ariko ni imyumvire mike yo kugira ngo banegirije igikorwa baba bagenewe gukorwa leta iba yarashyizeho ku ngamba iba yarafashe. Kuva rwatangazwa harabagiye batangira kujya nyine batubahiriza inshingano nk'uko byahoze, baramo bagiye babikora bagabanya kwambara agapfukamunwa, bagabanyije koga mu ntoki. Bona biterwa nuko wenda baba baratangaje ko urukingo ruhari, bakavuga bati n'ubundi ya ndwara urukingo rwarabonetse, ntabwo igikanganye nyine. Niyo kuntu mbyumva nuko mbibona, nuko numva ngo ni ugukubahiriza amabwiriza, kwambara agapfukamunwa neza, ugakaraba intoki, cyangwa ugakoresha umuti wabigenewe nyine uri ahandi sanitayiza. Naho iby'urukingo byo ntabwo urukingo mbizi niba rwarabonetse cyangwa rutarabonetse. Utabibahiriza nuko ataramenya ikibi cyayo, ndetse yabaze ikibi cyayo gatubahiriza urukingo. Tubundi urukingo wakizera kunywa imiti kuko wirinda ntabwo wakiriza umwana no kumumenya. Nubwo bavuga ngo urukingo rwarabonetse ariko ntabwo rwagira inaha, kandi bavuga ko bizafata n'igihe kugira ngo ruhagere. Rero ni ukumubwira kakambara neza nyine nk'uko byahoze, nta mpamvu yo kugira ngo nuko urukingo rwaje kareke kwambara agapfukamunwa cyangwa koga mu ntoki. Mu kiganiro yagiranye na RBA, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije avuga ko urukingo rwa COVID-19 ruzagezwa mu Rwanda mu mpera za Werurwe umwaka utaha, bishyira mu kwezi kwa Mata. Ku bijyanye n'imibare y'ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 ikomeje kwiyongera, Dr. Daniel Ngamije avuga ko biterwa n'imyumvire idasobanutse ya bamwe biha kudohoka ku mabwiriza bahabwa n'inzego z'ubuzima. Habayeho kudohoka mu kuzuza amabwiriza yo kwirinda COVID. Abantu badohoka kubera impamvu zitandukanye, ariko harimo kwihimbira ubutumwa tutabahaye nk'inzego z'ubuzima ko COVID yacitse intege, kubera yuko babonye serivisi zimwe na zimwe zifungurwa, amashuri arafungurwa, abantu bemererwa kujya muri za bus, ariko abenshi babifashe nk'aho COVID twabashije kumenya ibyayo, tugiye gutegereza urukingo twitonze, ubuzima bukomeje, abantu bakongera gusubira mu buzima bwa kera. Ugasanga rero iyo myumvire idasobanutse ituganishije ku kibazo cy'imibare myinshi turi kubona mu baturage. Ubusabwe bwacu bw'inkingo twamaze kubwohereza nk'uko bari baduhaye itariki ntarengwa, twarayubahirije. Itariki kuyivuga ni ukugereranya, ushyize hamwe byose, kuzikora, kuzitunda, uzivana i Buraya, muri Amerika, n'ibikoresho byo kuzitera, inshinge n'ibindi bijyanye na byose, ni ibintu bidashobora kurangira ngo uvuge ngo urukingo rurabona mu kwa mbere. Ahangaha ntabwo byashoboka. Kwa gatatu gushira kwa kane naho ngaho twashakira.
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus akaba umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS avuga ko urukingo rwonyine rutashye icyorezo ahubwo rukaba rwakunganira ibindi bikoresho bisanzwe byifashishwa no kutadohoka ku mabwiriza asanzwe. We knew that a vaccine would be essential for bringing the pandemic under control. Twibwiraga ko urukingo rwaba ingenzi mu guhashya icyorezo ari nayo mpamvu umuryango w'abibumbye wasabwe kwihutisha ibikorwa, ariko ni ngombwa gushimangira ko urukingo ruzuzuza ibindi bikoresho dufite bitabisimbuye. Urukingo rwonyine ruzarangiza icyorezo. Dukeneye gukomeza ubugenzuzi, abantu bagapimwa, gushyirwa mu kato no kwitabwaho. Abahuye n'abanduye bazakomeza gupimwa no gushyirwa mu kato. Abaturage bazakenera kubana, buri muntu ubwe ku giti cye